Poštovanje, gospođo, kako ste? Hvala vam, dobro, kako ste vi? Imali zime, danas je lijep dan, jel da? Prelijep. Jeste. Bili smo baš sretni što je malo nam sunce usjelo. Pa jeste, drugačije se čovjek odmah osjeća. Recite, kako ide prodaja od jutros? Ovo su sve domaći proizvodi, jel tako? Bilo je, mašala, svega to, tako je danas. Dijelo vaših ruku, jel? Odnosno vašeg truda i rada, naravno. Da vam se predstavim, ja sam Dina i ovako, imamo jednu ideju, pokušavamo da uradimo jednu emisiju, kuhanje za 10 sa Dinom. Što znači kuhanje za 10? Mi pokušavamo da za 10 maraka napravimo obrok za 4 osobe, ne obrok, ručak. Šta vi mislite, da li je to moguće? Moguće, jer i vi ste domaćica, pretpostavljam, imate veliku porodicu, djecu. Mislite da je moguće? Imate li kakvu ideju šta bi to moglo da bude? Na primjer, uzmeš 4 bataka, to ti je 8 komada kad ga raspoloviš, je li tako? Jest, eto ga, odlično. I uzmeš kilu i po krompira, fine napraviš. I nema šanse, jeste tako. Pa uvijek može jedan. Može krompir čorba. I eto ga ručak. Bravo, gospođo, evo vidite. I ja sam mišljenja da može, eto kažem, pokušavamo. Ja bih vas zamolila ovom prilikom, uzela bi koliko košta krompir? Marka, pa ja bi 1 kilogram krompira i eventualno bi cvekle za salatu za 1 markicu. Pošto znate, ja se moram uklopiti u ovih 10 maraka da bi taj ručak napravila. Mislila sam i ja to. Djeci, čirka se udala, ali 3 sina su kod mene. Mašala! Ali uvijek su tu snaha radi. Tako da ja uvijek smišljam kako ću da bude i lijep ručak i da ne bude skup. Da bude i ekonomičan, jeste, takva su nam. Luk bijeli, obavezno u svako jelo po glavicu ili 2 čak. Takva su nam vremena, upravo tako. Eto. Može i sitniji, pa ću smisliti hoću li ga obariti ili onako čitavog ispeći. I meni. I inače, i luk volim sitniji, i krompir, i vi, jel da? I ja, isto. Ne znam zašto je to tako, ali većina domaćica. Većina domaćica je tako. Stvarno, mašala, ide koliko sam naradila se, to je sve otišlo. Drago mi je to čuti, jer zaista je kriza, što kaže, pogotovo nama, što kaže, u godinama, penzionerima, svima je, ali nama posebno. A ja sam ove godine uzela sebi onu frezu i da je izoraje i sve. I puno mi je lakši rad bilo. Nisam skoro ništa ja, sve su oni. Svaka čast. Uradili i retke mi okopali. Evo imaš 190 grama i više, hajde. Ništa, hvala vam. Hoćete meni da ja cveklu, da ne prolazite? Evo ga. Stavimo ovu malo pečenu. Gospođo, ja se moram uklapat. Pa od mene. Hedija. Ma može, gospođo, hedija i caru draga, je li tako? Evo, neću mnogo iz razloga, eto za jednu lijepu salatu, onaj sa sirčetom, ništa. Imali smo sreće što ste htjeli da pričate s nama i što ste tako ljubazni. Pretpostavljam koliko radite jako pozitivnom energijom zračite. Evo, izvolite. Kakva sam osoba? Svaka čast. Nekako odmah i u mene ulijete tu pozitivnu energiju. Ja ponekad malo ono... Krompir ti već proklio. Hoće li uspjet, neće li uspjet. U onoj jednoj štali. I pošto ti je? Pa Marko, evo ovaj dajem jeftiniji. Pa to je ovo proklio. Svinika ovaj malo sitniji, znaš. Ali mi ovaj ukusniji, a ovaj više trudi. I ja isto volim. Htjela sam još nešto samo da vas pitam privatno. Što znači privatno? Jeste li radili zimnicu? Kako ste? Jeste li imali svoj kupus ili ste ga morali kupiti? Pa, slab mi bio kupus, tako da sam morala kupiti. A cijena kupusa? Sam razila, sokova sam napravila možda 150 litara, ma izvjesno. Znaš, piju djeca. Zato vi izgledate tako dobro.
Skoro, evo, preksinoć pravila jedno i danas imam praviti govor. Samo da ne smrti. Jest, jer sad već je gotovo. Pravit ću i ovu mrkvu. Sok od mrkve. Ma svaka čast, kod vas je sve domaće. Gospođo, ja vam se od srca zahvaljujem i nadam se da ćemo imati priliku još da se družimo. Amin, ja Rabi, ako Bog da, inšallah. Hvala vam lijepo. Svako dobro želim. Dragi moji, kupovina je bila uspješna. Akcija bataka sa karabatakom, kilogram za 3,90 marke. Evo, kupili smo 4 bataka, idemo dalje. Ostanite sa nama. Dragi moji, dobar dan. Dobro došli u kuhinju za 10 sa Dinom. Evo nas opet u pokušaju recesijskog kuhanja. Onaj ko nas je pratio zna, ali ću svakako vam reći o čemu se radi za one koji su nam se eventualno sada priključili. Naime, emisija vodi ka tome. Naš cilj je da pokušamo i koliko vidim uspjećemo da za 10 km skuhamo ručak za 4 osobe. Kad kažem ručak, znači sadržaj je kompletan od predjela, to su obično neke čorbice, glavnog jela i deserta. Kupovinu smo već ranije obavljali. Ja ću vas sada upoznati otprilike sa cijenama namirnica koje smo planirali utrošiti u ovo današnje kuhanje. Kupili smo 4 bataka sa karabatakom koji su koštali 4 km. I njih ćemo danas upotrijebiti dio za čorbicu, a dio za glavno jelo. Kupili smo 2 pudinga od čokolade po pola marke, pola km, znači ukupno marka. To je 5 maraka. Kupili smo pola kilograma riže koja košta 1,20 marka. Ona će nam danas biti kao prilog batacima, ali ono što je bitno reći da nećemo upotrijebiti svih pola kilograma riže, što znači da će nam dio riže ostati za neko naredno kuhanje. Znači imamo 4, 5, riža 6,20. Kupili smo litru mlijeka koji košta 1,30 marka, to je ukupno 7,5 maraka. S obzirom da sam planirala, od ranije kupovine imamo cveklu. Planirala sam napraviti malo salatice od cvekle, tako da smo kupili i sirče koje košta 1,30 marka. Sve, naravno, pa kakav bi to bio ručak, moramo imati hljeb ili vam kruh, kako ko voli. Platili smo ga 1 marku i došli smo do toga da za današnji ručak, recesijski ručak, smo utrošili namirnica 9 maraka i 70 pfenninga. Što znači da nam je ostalo 30 pfenninga. Nije to sve. Recesija je, znate, treba malo i uštediti. Tako da ćemo mi, moram reći da ovu kasicu nismo kupili, nego smo je dobili na poklon za sretan početak rada. Evo ga, ostalo je 30 pfenninga. Mi ćemo ih ubaciti u kasicu i do kraja serijala ovih emisija vidjet ćemo, onda ćemo je zajedno otvoriti i vidjeti koliko smo uspjeli da uštedimo. Prije nego što krenem kuhati, reći ću vam još nešto. Što se tiče čorbice, kažem, otkuhat ćemo batake pa ćemo to iskoristiti za čorbicu, a tu imamo od prethodno obavljene kupovine i neutrošenog materijala u ranijim emisijama, malo mrkvice, malo luka, malo paprike, malo krompira. U svakom slučaju, da ne dužimo više, idemo kuhati. Evo ga, krećemo, naravno. Pokušat ćemo da to sve nekako obavimo u nizu. Kao što rekoh, 4 bataka sa karabatakom, prethodno oprana. Stavit ćemo da se obare. Kad se obare, na toj finoj pilećoj vodici napravit ćemo čorbicu, a batake ćemo lagano prepržiti. Tako. S obzirom da
smo planirali za desert puding. Dok nam se bataci obaruju, mi bi eventualno mogli napraviti taj puding koji ide vrlo brzo iz razloga što treba da se ohlade dok nam ne stignu naši dragi gosti, degustatori, pa da im to bude onako po volji. Za pripremu pudinga potrebno nam je mlijeko, kao što sam rekla. Tu je. Evo, ovdje ćemo... sad, kako? Kao što sam očekivala, mi smo tu malo napravili zijana, ali ništa nije nerješivo. Ja vjerujem da će se dame, jer sve su žene dame na svoj način, da ne kažem domaćice, kuharice, majke, sestre, tetke, složiti sa mnom da mu treba dati Nobelovu nagradu koju je izmislio kuhinjske ubruse. Velika su pomoć nama prilikom kuhanja. Od ove količine mlijeka odvojit ćemo ovdje u puding da ga fino možemo izmiješati. Dodat ćemo, hoćemo ako mognemo otvoriti, dodat ćemo, pa iskreno da kažem, onako domaćice kad kuhaju više tu negdje po osjećaju i po svom ukusu. U svakom slučaju ne pretjerano šećera, možda 1-4 kašike da to bude onako lijepog, blagog okusa. Znači dodajemo 4 kašike šećera i stavljamo da se kuha. Uključit ćemo, u međuvremenu ćemo izmiješati puding. Evo, bataci su nam već prokuhali. Pokušavam da radim nekako sve u isto vrijeme, pa ću dodati malo začina već u ovu vodu za kuhanje. Nekako to uvijek uradim, bude mi daleko ukusnije. Sada ćemo izmiješati puding dok nam mlijeko provri. Pripremit ćemo naravno posudice u koje ćemo sipati puding. Evo ga, mlijeko za puding nam je prokuhalo. Tako. To je onako jedan brzinski, što kažu, desert puding, a iskreno rečeno rijetko kome da nije drag, počev od djece, omladine, srednjih, a i nas stari, onako nam je lagan za stomak i vrlo je bitno što ima različitih ukusa i onda šta ko voli nek izvoli. Evo ga, za koju sekundu isključit ćemo i to bi bio naš današnji desert. Nadam se da će naši gosti, naši prijatelji, naši degustatori biti zadovoljni. Evo ga. Pardon. Sada ćemo lijepo puding razliti da nam se hladi. Ovako. Nastojim da to bude fino. Uredno. Znači, puding za 4 osobe, litra mlijeka i 2 pudinga. I dobijemo jedan vrlo lijep, a prilično ekonomičan desert. Opet kažem, većina ga zaista voli, rijetki su oni koji ne vole puding. Pa palačinke recimo isto, baš onako. Čini mi se da u svom životu nisam srela osobu koja ne voli palačinke.
na razne načine, na razne verzije, sa različitim punjenima, slatke, slane, ali o tome ćemo u nekim narednim emisijama. Dragi moji, desert za današnji recesijski ručak nam je gotov. Stavit ćemo ga na hlađenje, a mi ćemo nastaviti s kuhanjem naše čorbice i glavnog jela. Ostanite sa nama. I evo, nakon što smo završili naš današnji desert i stavili ga na hlađenje, mi se vraćamo pripremi glavnog jela i čorbice. Naime, stavili smo znači 4 bataka sa karabatakom da nam se skuha, na tome ćemo napraviti čorbicu. Evo, bataci su ne kuhani, oni su se malo obarili, njih ćemo sada izvaditi. Da, naravno izvaditi, treba nam neko pomagalo i onda ćemo na toj vodi napraviti, na tom, kao koja crna, vidite kako to lijepo izgleda, napravit ćemo čorbicu, a dio ove mesne vode, bujona, temeljca, kokošijeg temeljca, kako god ko, nebitno je, bitno je da se razumijemo, znači, jer naš jezik je jako šarolik, šaren, ali kao što kažem, bitno je da se razumijemo. Evo, obarili smo 4 bataka sa karabatakom. Ovaj temeljac koristit ćemo za izradu čorbe i naravno za rižu kao prilog ovim batacima. Batake ćemo naknadno ispržiti u tavi, zatim ćemo na tome propržiti rižu, dodati omjer, znaju već domaćice kako ide riža, je li tako, 1:3. Bataci nam se hlade. Ja sam umeđu vremenu, evo, pripremila vodu. Pokušavam da bude mi brza, izgleda da mi to baš i ne ide od ruke, ali eto, ja kažem, pokušavam. Pa ko se trudi i pokušava, možda i uspije. Stavit ćemo cveklu, prethodno naravno opranu, da nam se skuha, koju ćemo koristiti za salatu. Prekrićemo naš temeljac, cvekla nam se kuha, a mi ćemo u međuvremenu izvršiti pripremu ovih namirnica za čorbicu. Kao što sam već prethodno govorila, sve ove namirnice ostale su nam od prethodnih kupovina. Jer znate kako, kilogram krompira markica. Ipak u kilogramu krompira dođe onako fino. I evo, vjerujte, upotrijebit ćemo danas ova 3 krompira za čorbicu, što znači da nam ostaje još za pripremu nekih narednih jela u nekim narednim emisijama. Mrkvica, također, prilično povoljna za markicu, dođe onako fino, 7-8 mrkvica, zavisi opet od veličine. Luk također. Ono što je bitno nama domaćicama, da su recimo te osnovne povrtne namirnice, upravo kao što je krompir, luk, bijeli naravno, on je ne malo, nego skuplji, uvijek mu je cijena ta, ali je ono što je bitno da se bijelog luka količinski ne stavlja u jelo kao crvenog. Evo, ogulili smo ova 3 krompira, pripremit ćemo odmah luk, 1 glavicu crvenog luka, zatim 1 mrkvicu, 1 papriku, sve ćemo to isjeći na kockice, propržiti i onda u to dodati temeljac koji smo dobili kada smo obarili 4 bataka sa karabatakom. U svakom slučaju ne idite nigdje, ostanite do kraja sa nama. Nastavljamo sa kuhanjem za desert sa Dinom. Negdje ću ponovo napomenuti za one koji su se eventualno sada priključili šta znači kuhanje za desert. Ne za 10 osoba, nego ručak za 4 osobe, ali za 10 km.
znate da smo već desert za današnji ručak napravili. Izvršili smo pripremu za glavno jelo, skuhali smo 4 bataka sa karabatakom, od toga smo dobili znači pileći temeljac. Izvršili smo pripremu za čorbicu. Evo, isjeckali smo znači jednu glavicu luka koju ćemo lagano propržiti, tako, da malo smanjimo, ne treba mnogo, ali tek toliko da luk pusti svoj miris. Ovdje smo i izrezali 2-3 krompirića i mrkvu i papriku. Sve ćemo zajedno propržiti, preručiti u ovu posudu gdje ćemo kuhati supu i zaliti ovim temeljcem, kokošijim temeljcem u kome smo kuhali, odnosno obarili batake sa karabatakom. Evo ga, čim luk pođe mijenjati boju, dodajemo krompir, onako narodni rukom. A zašto? Ruke su kod nas domaćica uvijek u vodi. Sada ćemo blago propršiti krompir. Začinit ćemo odmah da malo puste, malo znači biljnih začina, to je onako proizvoljno, nećemo mnogo s obzirom da nam je temeljac slan, da smo ga također prethodno začinili. Dodat ćemo isjeckanu papriku i mrkvu. Biće to lijepa eksplozija boja. Kada ovo propržimo, onda ćemo sastaviti našu čorbicu. U svakom slučaju ne idite nigdje. Kao što rekoh, zaista je ovo eksplozija boja, ali žao mi je što ne možete osjetiti eksploziju mirisa. Evo da napomenem, znači propržili smo luk, crveni luk, krompir nasjeckan, papriku, mrkvu. Kada je to pustilo svoje sokove, prebacit ćemo, evo, prebacit ćemo to sve zajedno u šerpicu. Prebacit ćemo na, evo nam tu malo, tako, evo ga. Sada ćemo dodati temeljac koji smo dobili kada smo obarili batake sa karabatakom, da bi kompletirali našu čorbicu i ostavili je da se krčka na laganoj vatri, a mi ćemo se vratiti pripremi glavnog jela. Također nam se kuha cvekla, njoj treba malo duže vremena. Evo ga, fino, to bi bilo to. Poklopit ćemo, smanjiti i ostaviti našu čorbicu da se kuha. Na kraju ćemo probati, vidjeti treba li eventualno još začiniti, ukrasiti i mislim da će to biti čorbica za 10. Nastavljamo dalje sa recesijskim kuhanjem. Stavili smo čorbicu, sastavili je da nam se skuha na laganoj vatri. Poslije ćemo je završiti, začiniti ako bude bilo potrebno i naravno dekorisati. Također smo u ovu tavu stavili ulje da nam se zagrije, u kojem ćemo lagano prepržiti prethodno obarene batake sa karabatakom. Od toga smo dobili temeljac sa kojim radimo našu čorbicu i naravno na tom istom temeljcu
radit ćemo i rižu kao prilog današnjim batacima. S obzirom da smo začinili, opet kažem, uvijek volim da je manje nego više. Ne kažu džaba generalno u životu manje je više, jer bez obzira našim dragim gostima, prijateljima, degustatorima, lakše je začiniti sebi ako bude bilo potrebe, jer ako je preslano, onda to nije dobro. Kažem, bataci su prethodno obareni, što znači da im ne treba mnogo, eventualno minut, dva sa jedne i sa druge strane da dobiju lijepu zlatastu boju. Evo ga, krećemo fino. Uzet ćemo još jednu viljušku da se pripomognemo. Kao što rekao, zaista bataci su već obareni, tako da im ne treba mnogo, koliko da dobiju zlatastu boju. Kada propržimo naše batake, u toj istoj tavi stavit ćemo rižu koju smo prethodno oprali da je propržimo, naliti je sa pilećim temeljicom i u omjeru, već smo o tome govorili, 1:3 i tu nekako je najsigurnije, nema fula kada je riža u pitanju. Tu smo. A gdje smo? Naravno, kuhajte za 10 sa vinom. Dokle smo došli? Čorbica nam se kuha. Ma prekrasno. Zaista su boje prekrasne, nadam se da će biti i okus, ali znate kako kažu, ne jede se samo ustima i stomakom, nego i očima. Vizualni efekat je vrlo bitan. Bataci koje smo prethodno, bataci sa karabatakom koje smo prethodno obarili, lijepo smo ih prepržili, evo dobili smo zlatastu boju. Dok smo čekali da nam se bataci proprže, isprže, mi smo procijedili sveklu od koje planiramo napraviti salatu. Stavit ćemo je na hlađenje da bi mogli onda završavati. Evo, izvadit ćemo sada ove naše prekrasne batake sa karabatakom. Znači 4 komada, s obzirom da mi pripremamo recesijski ručak za 4 osobe. U ovoj tavi, na ovoj masnoći gdje smo pržili batake, sada ćemo naravno začiniti malo, opet kažem malo, uvijek je bolje dosoliti nego presoliti. Na toj masnoći ćemo kratko propržiti rižu. O riži smo već pričali. Nekako čini mi se da dosta domaćica ima negdje problem s tom rižom i bojazan da se ne prekuha, ali kad se pronađe taj neki omjer, kažem, meni uvijek uspijeva omjer 1:3. Što znači, 1 mjerica, pa bilo koja, zavisi za koliko osoba pripremate, 1 mjerica riže i 3 mjerice vode. U ovom slučaju mi smo imali 1 čašu riže, to je otprilike 2 kutljače. Kada propržimo ovu rižu, znači dodat ćemo 6 kutljača ovog temeljca koji smo dobili kada smo obarili naše batake sa karabatakom. I evo ga, nakon nekih par minuta, kad nam je riža poprimila tu staklastu boju, kao što rekoh, dodat ćemo temeljac koji smo fino. Omjer, ponovo ponavljam, 1:3, znači to je 6 kutljača, 4, 5, 6. Fino ćemo to promiješati.
smanjiti i ostaviti da se riža doskuha, da lijepo upije ovaj temeljac. Nadam se da će našim gostima, našim prijateljima, degustatorima biti ukusno. Sada ćemo to poklopiti. Malo ćemo smanjiti. Čorbica nam zaista prekrasno izgleda, prekrasno miriše, s obzirom da je pri kraju. Evo dodat ćemo još malo peršuna koji će dodati, ima naravno svoj udio u ovim miomirisima. Tako, to smo odradili i pogrešno. Dok čekamo da nam se riža doskuha, ovdje imamo cveklu koju smo naravno prethodno obarili. Fino je hladnula, sada ćemo narezati cveklu na listove, pustiti još malo da se prohladi, začiniti naravno začinima, ulje, sirće i to će nam biti salatica za današnji ručak. U svakom slučaju, kao što kažem, ne idite nigdje, ostanite sa Dinom. I evo, dragi moji, nakon 10 minuta gotova je i naša riža. Vidite kakvu prelijepu boju ima. Opet kažem, jako mi je žao što ne možete to pomirisati, ali mislim da će danas zaista biti uspješan ovaj naš recesijski ručak, kuhanje za 10 sa Dinom, za 10 km, ali za 4 osobe. Ja ću sada ostavim i samo još da začinim našu cveklu. Evo ga, dodat ćemo so, zatim malo ulja i sirće ili ocat. Nećemo opet pretjerivati nišim, pa nek naši dragi gosti sebi po ukusu dozačine ako im bude nešto falilo. Meni preostaje da vam kažem da su sva naša današnja jela gotova, počev od čorbice ili vam bistre supice od povrća, glavnog jela. Radi se o bataku sa karabatakom i rižom, salatom od cvekle i za 10 imamo puding od čokolade. Ostaje nam da krenemo sa aranžiranjem i serviranjem našeg današnjeg ručka i da dočekamo naše goste. I evo, dragi moji, naš današnji recesijski ručak je gotov. Kuhanje za 10 sa Dinom, za 10 km, za 4 osobe. Imamo pileću čorbicu, imamo batak, prilog riža, salata od cvekle i 10 je čokoladni puding. Ostaje nam samo da dočekamo svoje goste. I evo, dragi moji, došli su nam naši gosti na današnji recesijski ručak. Ja ću ih toplo pozdraviti, naime, i poželjeti im dobrodošlicu. Ovdje su naša Armina i naš Jasmin. Dobro nam došli. Ja ću vas samo upoznati sa par riječi o čemu se radi. Naime, radi se o kuhanju za 10 sa Dinom. Kad kažemo kuhanje za 10, ljudi pomisle da je to odmah za 10 osoba. Ne, radi se o kuhanju za 4 osobe, ali za 10 km. Ja vam moram reći da sam danas uspjela ovaj ručak da napravim za 9 maraka i 70 pfeninga. Evo vidite, servirano zaista za 4 osobe. Nadam se da će biti ukusno, količinski je također prilično prikladno, mislim da se svako može najesti onako jedan solidan ručak. Ja bih sada vas poslužila, prije toga bih vas zamolila, znači sve sugestije, pohvale, primjedbe, slobodno recite, mi smo jako otvoreni. Ja sam osoba
koja zaista vrlo rado prima savjete, možda me i vi možete posavjetovati, možda čak imate i neki recept, ko zna. Jasmine, baviš li se ti imalo kuhanjem? Pa eto, onako dok sam studirao, pa samački život. Bravo! Čovjek prinuđen da nešto sam pravi. Bravo, bravo! Pa eto, volim za svoj ćejf, a sad da pravim da baš nešto stvari i za više ljudi. Ne znam kako se s tim. U svakom slučaju je i to pohvalno, s obzirom mislim da si Bosanac, je li tako? Bosanci nisu tu baš nešto, oni se više oslanjaju na žene. Armina, kako tebi kuhanje ide od ruke? Pa dobro, alhamdulillah, mi žene moramo da znamo da kuhamo jer je sve to na nama. Upravo, ja sam nedavno rekla, žene, bili doktori nauka, astronauti, primariusi ovi, bez kuhinje se ne može. Opet su prije svega kuharice, domaćice, majke, sestre, tetke. No, da ja ne dužim da se jelo ne bi ohladilo, naravno Jasmin neće biti protivan da prvo poslužim našu Jasminu. Izvolite, ovo je jedna pileća. Arminu. Hvala. Arminu. Bilo nam je neki dan u gostima jedna jako simpatična djevojka koja se zvala Jasmina. Pa mi se to omaklo, Armina u svakom slučaju izvini. Evo ovdje vam je i so, biber. Kažem opet, ja nikad ne pretjerujem kad su začini u pitanju, volim da svako sebi to začini po svom nahođenju, a možda će vam biti i taman. Ja ću se povući da vam ne smetam, želim vam dobar tek ili vam prijatno. Hvala. Prijatno. Ona priznat jako dobro kuhana, inače ne pa je puno crča, ali jako dobro je skuhana, baš super. Što li to moje oči vide? Izgleda da se čorbica ili vam supica pileća pojela. Jasmine, je li bilo dobro? Tanjir sve kaže. Tanjir sve kaže. A za Arminu ne treba ni da pitam, osmijeh na licu naše Arminice sve govori. Evo, dozvolite da ja maknem ove tanjire i da vam poslužim glavno jelo. A u međuvremenu bih vas pitala, kako se vama sviđa ova ideja o recesijskom kuhanju i smatrate li da li se zaista može za 10 km napraviti ručak za 4 osobe? Kako je vaše mišljenje? Izvolite. Može, naravno, Armina, očekujem nešto, neki komentar. Pa, iskreno da vam kažem, kad ste rekli za 10 maraka, malo mi je bilo kako za 10 maraka, spremno za 4. No, međutim, kada vidim, jako su i porcije su sasvim solidne i može se i za najest. Tako da vjerujem, evo sad iz priloženog se vidi da se može, ali bila sam u početku malo skeptična, iskreno. I ukusno je. Evo vidiš. Bar na osnovu predjela. Moja Armina je pa neka ideja, što kaže, možemo razmijeniti neka iskustva, jer je tako, uvijek imamo jedni šta drugima da pružimo bez obzira na generacijski taj jaz. Jasmine? Pa, slažem se sa Arminom jer generalno znamo da je potrošačka korpa za isti iznos novca sada sve manja i manja, ali uglavnom čovjek sa dobrom idejom može osvojiti svijet, a kamoli napraviti kvalitetan ručak za 10 maraka, tako da uvijek je moguće. Svaka čast. Ja sam izgleda neka sretna žena, zaista što imam priliku da ste mi vi današnji gosti. Još ću vam jednom poželjeti dobrodošlicu i da vas više ne tušim i da vas više ne davim, kako vi omladina kažete. Ja vam želim prijatno, to je glavno jelo, znači batak, prilog riža, cvekla, pa prijatno još jedno. I evo nakon, neću reći pojedenog, ali degustiranog glavnog obroka za današnji ručak, primijetit ću da je to Erna lijepo smirila, pojela, pretpostavljam da joj se svidjelo, međutim naš Jasmin kaže ne jede dekoraciju i ne jede cveklu.
Je li tako? Ne, Ali ja neću... salatu uopšte. Znači prvo pravilo kad se naručuje negdje jelo bez salata. Ali Jasmine, ja neću dobiti, je li tako, negativnu kritiku ako ti ne jedeš cveklu. Ja to nisam mogla znati. Pa to je... Je li tako? To je salata popratni dio U svakom slučaju piletina je bila ok, riža, zadovoljni i možemo sada prijeći na desert. Mislim, opet kažem, zaista sam presretna što imam ovako krasne goste. Kakve bih samo poželjeti mogla. Da sam vas ja birala, izabrala bi baš takve. Tako. Evo vam jedan lagani desert, nije baš nego, ali opet kažem se moramo uklopiti u 10 maraka, pa nadam se da će vam se svidjeti, u svakom slučaju puding je uvijek dobro došao, lagan za stomak, pa izvolite. Pogotovo čokoladi. Čokolada se nikad ne odbija ni u kojoj varijanti. Što bi s desertom? Nema pojedeno. Pojedeno. Svaka čast, zaista. To bi bilo to što se tiče današnjeg recesijskog ručka. Meni zaista preostaje od srca da se zahvalim našoj Armini i našem Jasminu što su bili moji današnji gosti i nadam se da ćemo imati priliku da se družimo kroz ovaj serijal emisija Kuhanje za 10 sa Dinom ili uslovno rečeno recesijskog kuhanja. Imate li vi meni nešto za reći? Pa ja samo da se zahvalim na pozivu, sve je bilo jako ukusno i jako puno uspjeha. Hvala lijepo. Također i od mene zahvala za poziv, čestitke za dobro napravljeno jelo i kad god pozovete odbit nećemo. Rado ćemo. Zovi samo zovi, jel bi tako, letit ćemo kao sokolovi. Nadam se da to nije bilo kurtoazno, rekla sam na početku, zaista sam otvorena za sve i kritike i primjedbe i savjete. Nije. Nije, sve super. Još jednom zaista hvala od srca i kao što rekoh, viđat ćemo se. Hvala vama. Hvala vama.